teme. Kids TV. Razmigajmo se. Čas je, da veselo pozdravimo dobro jutro in se pripravimo na nov dan. Danes nam bodo v pomoč joga kartice Mali Ganeša, ki jih je pripravila moja prijateljica Maja. Učiteljica joge je ja. Danes sem med njenimi karticami izbrskala samo tiste morske. In sicer se bomo danes razmigali tako kot morski pes, delfin, kit, rakovica in riba. Zdaj mi pa povejte, s katerim položajem začnemo? Da vas slišim, s položajem morskega psa? No, naj vam bo. Ampak najprej prisluhnimo navodilo. Morski pes. Uležemo se na trebuh, roke damo na hrbet in prepletemo prste. Z vdihom dvignemo prsni koš in noge v zrak. Pa začnimo s položajem morskega psa. Tule bom imela kartico, ki mi bo v pomoč, da ne bom pozabila navodil. Pa gremo kar na trebuh. Se pravi, uležemo se na trebuh, roke damo na hrbet oziroma za hrbet, prste prepletemo, z vdihom, se pravi, bomo dvignili prsni koš, se pravi, tukaj letale sprednji del in nogi v zrak. A bo šlo? A poskusimo? Dajmo se kar lepo spustiti na tla, takole, se pravi, z vdihom, dvignemo prsni koš in noge v zrak, tako kot morski psi. Pa gremo trikrat. Spustimo se in gremo. 1, pa spustimo. 2, pa spustimo. In še tretjič. In vse spustimo. Odlično! Tale vaja krepi hrbet in odpira prsni koš. In ko jo delate, morate na široko odpreti oči, zato ker morski psi vrhunsko vidijo in zraven lahko še vohljate, ker imajo morski psi zelo izostren vonj. Tako, okrepili smo mišice hrbta, odprli smo prsni koš, čas je, da gremo na položaj številka 2. Rakovice bomo. Prisluhnimo navodilo. Rakovica. Uležemo se na hrbet, z vdihom dvignemo noge in boke, z rokami podpremo zadnjico, noge položimo na tla za glavo. Se pravi, dvignemo noge, boke, z rokami podpremo zadnjico in če gre, spustimo noge takole čez glavo. Roke naj nam bodo v oporo, tukaj le zadaj. Gre? Če ne gre, zadržite lahko v tem položaju. Dobro, gremo ponoviti 3-krat. Hop! Pripravljeni? Pa gremo na hrbet, noge v zrak, boke v zrak in spustimo noge za glavo. Opora, prvič, odlično. Pa gremo dol. Krasno. Drugič, se uležemo, nogice v zrak, odpora, spustimo noge za glavo in damo rokice dol. Odlično, še zadnjič. Hop, takole, ste in gremo. Se uležemo dol, nogi v zrak, spustimo za glavo. Krasno. Zelo, zelo dobro. Odlično nam gre. Tale vaja je zelo dobra tudi pred spanjem. Nas pomiri, če sem jaz prav prebrala, tako pomiri in sprosti in tako nam pomaga pri boljšem spancu. Gremo naprej na položaj delfina. Začnemo na vseh 4. Preverimo, da so ramena in komolci neposredno nad dlanmi in boki nad koleni. Podlakti položimo na tla, dvignemo zadnjico in iztegnemo kolena. Položaj delfina začnemo na vseh 4. No, pa gremo na vse 4. Zdaj pa stopimo na stopala in se raztegnemo. Tako, hop, pa gremo dol. Ponovimo 3-krat. Zmenjeno? Pa gremo na stopala in potiskamo težo na stopala. Odlično. Še 2-krat. Gremo dol. Pa gremo. Druga ponovitev. Zelo dobro. In se spustimo.
hop. In še zadnja ponovitev. Se pravi, gremo v stopala, vso težo prenesemo na stopala. Odlično. Tale vaja razteza ramena, krepi moč rok in nog, sprošča napetost v vratu in pomaga razbremeniti stres. Tale ta zadnja je bolj za mamice pa za očke. Mi nismo nič pod stresom. Gremo naprej na položaj kita. Uležemo se na hrbet, pokrčimo kolena in približamo stopala zadnjici. Stopala so pod koleni v širini medenice. No, ostalo vam povem med vajo. Tudi kit se bo ulegel na hrbet. No, pa gremo vsi skupaj na hrbet. Pokrčimo kolena in približamo stopala zadnjici. Tule imamo stopala, ki jih približamo naši riti. Tako, stopala so pod koleni v širini medenice. Roki damo ob telo, takole. Dlani so obrnjene navzdol in gremo. Najprej dvignemo rito, tale vmesni del, pa še zgornji del. Zelo dobro. Tako, zdaj pa ponovimo trik. V redu? Gremo. 1, pa spustimo. Super. Gremo še 2-krat. 2, zelo dobro. In še zadnjič. 3. Odlično. Tale vaja od sinjega kita mi je pa zelo všeč. Še zadnji položaj nas čaka. Ribice bomo, ki plavajo po morju. Pokleknemo in položimo zadnjico na pete. Kolena so skupaj, roke postavimo za stopala in telo spustimo na komolce. Odpremo prsni koš in postavimo vrh glave na tla. Še položaj ribe nam je ostal. Gremo po navodilih. Pokleknemo in položimo zadnjico na pete. Se pravi, klečimo, rita je na petah. Odlično. Kolena so skupaj, roke postavimo za stopala in telo spustimo na komolce. Se pravi, roke so tu in tako, telo spustimo na komolce. Kakšna se vam zdi tale vaja? Precej zahtevna, kaj ne? Čutite tule sprednje stegenske mišice? Čutite, kaj ne? Gremo 3-krat, se dvignemo počasi gor. Odlično, ste pripravljeni? Pa gremo. Počasi se spustimo dol. 1, pa gremo gor. Gremo drugič, se spustimo počasi dol, tako. In še zadnja ponovitev. Gor, zelo dobro. In gremo dol, hop, hop. In dol. Odlično. Tale ribica je pa precej drugačna od tistih, ki jih jaz poznam. Veste, kaj me zanima? Poznate mogoče kakšno pesmico o ribici? Jaz sem tudi razmišljala in nobene slovenske se nisem spomnila. Sem se pa spomnila ene v angleškem jeziku. Jaz ne vem, če jo vi poznate, ampak nič hudega. Če je ne, se jo boste skupaj z mano naučili. Glasbo, prosim! Once I caught a fish alive, 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on the right. One, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive, 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on the right. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive, 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on the right. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive, 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again.
go because it bit